انجمانا نیشتیمانی کردی انکسه اوفیسن خوین گرتی جارک دن بکرن و حسده پیشوازی بریاره کر پشتی انسیاتیوا حسده یا نزیگبونا نافبرا انکسه و ریفبریا خسرده و هفدیتین دو آلی بحر دو آلیان ره انکسه نها نفسکه خو بکرن. اندام هماهنگی گشتی انجمانا نیشتیمانی کردی لسوریای انکسه محسن طاهر جدنگ امریکا را دبیجه گو افگاوکه لپیشه. بريجي وك انجمني ما كاري خوي تنظيمي وسياسي ما نرى وسطان ما كاري خود كر اللي ام بينن ذكرنا اوفيسا و غافكي البيج بي مساله جماوري ده ونشاطات جو ام وك انجمنا الاجتماعي كردي بيرابن فرمانداری گشتی هنز سوریا ديمقراطيك هسده جنرال مظلوم عبده تويته كده ذكرنا اوفيسن انكسي غافكش بو اواكرنا باوريه دناف هردو آلين سياسي ده پسندا ریفبریا خوستریا ديمقراطيك بريا نها تكسكر گو او بانسياتيفا هسديره باوره گو ويكريزيا كردين سوريا آوابكه. شورمن دا ریفبریا خوستر آکانتونا جزيره دلبر يوسف دبيجه گو او جبو نزيگبونه آمادنه دا گو آرمانجا يكريزيا هلوستا سياسيا كردان لسوري آوابه به. ام رصيد في درباري ده جدسبكت حتى انها ام ذكرين جبو في خباتي وام هرتم جيد جبو قابتنا كيفيرا جيبي افيتني هرتم جي ام جدينه وبنغوازي جي دفي درباري ده هر جوي مرحله في قناغه ام تيدا او قصنها روشكي جو هيزه تر فرز دكي جو جبو خباته كي نتاوي به مشاندن چونكي براسي جبو چاره سركرنا برسكريكا كرد ويا هرم گشتي وجبو سرخصنا في بروجي ام امدنه لهاتنه كي براسي دفي درباري دبك لگوری چاودیران گو هر دو دولتین بباندور دا آلوزیا سوری دا امریکا و روسیای فشار لآلین کردی لسوریای دکن دا کو ناکونکی خود درباس بکن. تفگرا سیاسی کردی لسوری دی بیجا گو افدم پر هستیاره و دوابه آلین سیاسی کردی ناکونکی خود درباس بکن. ما في قلي كرد جبا تباتي خصدن ام دبي مسؤولية خويا تاريخي ديروكي دبي قناغي دبسكن ام كاربن مالا كردي يكريزيا كردي ام آبابكن جبركو ما في ما دو جانبي ويهنا جانبي آستا موضوعي قريداية مسألين عبد دولتي بإيلو او آست باشا آلية ناب دولتي ده موضوعي ده مني آستانا خوي يعني ذاتي ام جي دبي حاضر بن ام مسألة ذاتي ام خو آبابكن ام يكريزيا مالا كردا ام چه بكن ام هلوستا اخوا و بوتار اخوا سياسي بكن يك جبو قلي مال كردستان سوري بيش روجي دا ببي خديماف و هوداني مجي هبن دا علينا بدولتي دا سوريانو بيش روجي دا ام ما في قلي اخوا دستوري دا بيك بيم پشتی گو هسده کمیته علی پرسینا چارنوسا گرتی ونداهین آوا کر و انجاما و برایا گشتی را پار وکر انکسی اوفیسن خوانه ها ودیکه. کلانا کردی لبنداوه یکی گو دیالوگ دنا برا آلین سیاسی ده دست پی بکه. زانا عمر دنگ امریکا باجار عامودی.